Il-ġimgħa filgħaxija ma' 12,000 spettatur attendew għal kunċert Queens of Soul li ttella mill-BBC Concert Orchestra minn fuq il-Fosos fil-Furjana. Kien lejl uniku mżewwaq b'mużika ikonika tal-widna tal-kantanti leġġendarji inkluż dawk ta' Tina Turner, Whitney Houston u Aretha Franklin, fosthom River Deep Mountain High, One Moment in Time, What's Love Gotta Do With It fost oħrajn. Dan il-kunċert infetaħ mill-kantanta lokali Destiny fejn kantat numru ta' kanzunetti mir-repertorju tagħha u aktar tard ma' 70 mużiċist tal-BBC Concert Orchestra ħadu sehem li jakkumpanjaw il-kantanti bravissimi Marisha Wallace, Vanessa Haynes u Gloria Onitiri. Din kienet il-5 darba li l-BBC Concert Orchestra flimkien mal-BBC Radio 2 organizzaw serata ta' din ix-xorti f'pajjiżna u ma' kull sena id-domanda dan il-kunċert qiegħda dejjem tiżdied kemm il-Maltin kif ukoll mit-turisti li jinsertaw preżenti fl-istess żmien tal-kunċert. Għal darb'oħra, dan is-spettaklu wera kemm pajjiżna qed jikber minn kull qasam u anke fl-abilità li jħejji kunċerti ta' skala kbira bħal dan li aktar ma jgħaddi żmien dejjem qed jitjiebu fil-kwalità u jiżdiedu fil-frekwenza.